Tayo pa na kapagap. Kalanganan kamu samat kot kau labalap. Sewa ke me pain kit haramas setakak kau yang memasan. Imagara ta iba ke main kot nganu musarawian katin kawit ngai. Utami bahan euki yang riai Souleng kan. Kamu me bahan pain euki yang rail main kot. Ipartisang kamu main samai samat kot kau labalap pagi nganu musarawi. And we are at some batagan rahanat. And kawit kan kit sa may masan nintuan ko pro mo may kot. Nintuan o may erpit. O sa usay kit pasan kakalieta. Masan pukat. O uyag pahinat. O tatawang kananat mo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Mami naman buksaraw mayang iya bakalangan wiwiya. The act iralaw riyaw rajigtig siri paisak riyaw imsakla sang paisak riyaw ko tilal imsakla wiwiya the act iralaw riyaw rajigtig paisak riyaw ko tilal imsakla talal paisak isu. Ayo nanwikwat mia aramas kay mi kusayan o irawat paratanan kusayan nanwikwat. Pita kayo me kotong ya may matamataw laut ki obil matamatawa tama karata sulaw yaw rambukat. Ari iwala ra bagi sali menyay ra bang kayo mau en sa bangala kalalabakwat. Ya karaban Ehupenehn Souleng kan. Ya Kesempwal Ehupenehn Souleng kan. Emano itak tama karata aramas sola perenki. Sarawite ewiyang Souleng kan. Riya Souleng kan. Ibil kami dalam magdala na mata irawat o kalalabag retail. May ginbaran ki ewiyang Riya Souleng kan. Met sutuwawa ki ay paran ki ang sarawayap. Tama ko sa iya, katahil, ko sa iba na, katahil, duya tatok pa na, atay leo pa na, en ginuya lalaut la. Uksaraw kawat kiyang tahil, menan lang, katahil ba na pa na. Katahil mawiya Souleng kay, katahil ba na pa na, o mimi pa na, arain. So tayo mo Yaduan tayo baan men pateng aramas men niyan sa mag tayo mimi sampak tayo no sa suto men pateng ayaw na tayo baan pateng nan lang. Ibilgil ka lang lalato rambukat pengin nan pengen Souleng kan inin laut samba. Yang kami dalam isang wat makarata Mabot choto miya, puyoki matamataw miya yerme. O, sutamen pateng labo puyoki hakamelay sote para kiyang yete so. Matamatawan aramas. Puyoki katahil matamatawan tama katahil wewe tama katahil ese eichar. Ariba ang galang sa aramas tasongan saraw me. Apung yang tama matamatawan me. Apung tatami ese me apung. Magkayo Kesempwal, Ehupenehn Souleng, asito ko sang ni Puyogi, tame, ikami nila mapong, tiyesa mapong. Ehupenehn wat at chaptasang ren Jesus.
Niyan so megat ka samba, pugsara masa ni megat ka samba, sombar silu. O na rin, sombar silu o. Sompatang ko koros, mimire, ramimi pene. Rasiro ko lang morail puro to, ramimi pene. E kaskas kuli rail, ninran, ripong, ramimi pene. Ika medalan magkatail Souleng rambagat pilanana bil, wewekin me, coach kuburgi katailan, Ehupenehn. Anso koros. Kaiten lebenan sokis. The raneo nan wikeo. The ran reao nan wikeo. Up anso koros. Imen watengeng maili rabukat puegi. Matapali matawa mangay magos sa yamet. Abu men dailan kalang dami rabukat kasalayang tayo. Ola ba na ibatakan mensang wat? Ola ba ko sa ya? Oy, Ehupenehn Souleng kan. Ehupenehn Souleng kan. Kutaibahan ka lang tuwan kasambalin Ehupenehn Souleng kan. Puwagi Ehupenehn wat ni Anso magkutay ka lang tama bansansan na nirabukat. Aban ka lang, aban kasalayang kutay, paitan mamotso. Chotolan, maboson lagan. Sangan manaman kapuryaw mo ikay mabilwiyawin nan mamotso. Sang ni Ehupenehn Souleng. Wiwiyay ralaut riyaw radikdik paisak riyaw ko tilal paisak siu masa ni ninduamet. Rakin patitiyang alabatak sang ren wan baran ko o miniminiyang meposon larakan. Rabil kinyang irail sak pene niyar kinyang kabakap o sarawiyan pilichiki pesang pilawaw. Te kamatup sarawi. Paisak silu, manaman kapuryaw mo ichochoye. Wan baran ko, kinuyata. Makarayang emenemen, lamun gitar. Irail maboson nara ko, nanchiyang ate, arail minmin pene, obilkin sawaski pene, arail tipsaw kan. Orakin netkila sabarail kan o tipsaw kan o nekpasyang moni kan nan pungarail nintuan me emenemen kinanana. Ran chorus rakin chupene wiyagi eo nan chen basarawi o kin eo bana nani marail kan niarkin sakpene o pilichiki pesang pilawaw ni peren o akchakachak. Kami sakalan ireo, tayo sa kasiu, rayapkin kapag nga coach, o kan la rin aramas koros. Rininran koros, kono kin kachin kabatayang puinwat, irail kan, meban ale kamor paray. Maban miya Ehupenehn Souleng, awan tatawat pansansal sang nan wiwiya riyaw radigdig tayo sa kasu. Rakin kapag coach o kan na rin naramas koros. Arin koros. Kauno kaiten aramas makabatatong patatong sarawi. Abo ko siya kauno kingatin kabatayang pinwat, irail kan, meban ala kamor paray. Kau na maging kainang yaramas en koto. Kutayal miminan irairiyo, coronavirus. Oro ko siya mamaswat ininin, kaden kabara, wat to, mga into, sangamen o ngamen. Nilokayan wayo and contagious. It's very contagious. Ehupenehn Souleng, aban yan ni momot. It becomes very contagious. Maban, lusang labo. Labo ban, men yang alata men labo, aban, tan kukosali. Aban wiya totola, aban wiya lalautla, aban wiya mamawla. Pwede kono, magatin kabatayang. Tama kono kin kosaneti, kin mao, kin kaparan.
magayo ko na ang kacay Souleng. Arisong tayo, may men eugi ang kacay ranwat, may kami dala me, magkacay men, kilang song bukat, nan momot sa wilalaut la, aramas, kasulagak kaudi sang aramas sa kapagabungakot, I want to praise God. The magkacay men kilang aramas, akcel and kaitan tap, aramas men kayang imbatay, men ewang tay. Akcay ba nanane Ehupenehn? Nisongan mom tayo may santi sang nan, irawat may mentay dan kalang-alang. O kalang mae, ya medal tay kinwiwiya taso. Pumaso mo inile, kailanana traptawiya buktay dan kak. Kalang songan manaman kaburiya mo ibugat o songan worship te songan Ehupenehn miya may inin laut tretay. Kaya unsong sang nan pa sa kriyaw ako siya rakin patitiyang alabatang sang ren wan baran ko. Patitiyang alabatang sang ren wan baran ko. Metwawagi menrong kawait sang masanen kot. Bagi ituan me wan baran kan, da merat datong ki, wan baran kan, da wan baran ko, kin datong ke buksaraw buen kawait aramas kan, me pagpakon pene, na neweuran. Repatitiyang, yang kami dalam mo, labin lo kaya wat patiti wawagi, esot isang me, ibang watak met, may siya namaw ay ban watak puksarawi. May sotopang ay ban watak puksarawi. May pangkosan iti awa may ban watak. Patiti wawagi mumanay kawewe insanoki wiwiya anso chorus oran chorus. Isa daw wagi yaman na kawawa. Wiyat may kawawa. Insanoki wiwiya anso chorus oran chorus. So taraneo menda niet it's for me. Mau iwatakar puksarawi ayo. Ranwat isu to banwat puksarawi. The okay. Mabay misla ay wata-wata ni sautak. Ni sautak ang lakap. Yan ban watak puksaraw. There needs to be some consistent. May anana. Katayin ewiyang puksarawi. Ran koros. Anso koros. Nandatigtig. Paisa ko na o kasi ya. Ran koros. Ragin chuba na uyaki ew nan chen basarawi. Miyan sa ukis may Assembly of God, mumotso, may sabi lang mo, about 10 years ago, may karanyang we chorus, miya, meeting yawi, wasakis. O aramasan pon be ko siya puina yakalar tama bil non toten sarawi. Niat, niaren, niasin, niapang, nialam rangka ona, pran sarawi, san sarawi. Tama na kan wiwiya. Kesempwal pen Ehupenehn o wata-watak masanin kot, kipen masanin kot, awiya megot maininin kesempwal. Miya kolbot magtayal ikin rong sarikan kin kolki. Read your Bible and pray every day, then you grow. Forget to read your Bible and pray every day, then you shrink.
Mendya magawiwiya. Are you reading your Bible and praying every day? Or are you neglecting the kasatukin pa rin gawatak puksarawi? Kaya isaw lang kok, may lang wan kasampalin yang masanin kot, the watawatak masanin kot, the onop ki masanin kot. Aban ran koras saban kos yang kumay lebi sote itar rasen yang child. Wan kasampalin masanin kot ang child. Pen Jesus kosaya. Talenter mamor kita puret. Lawa. Apsong koros. Mepulsang. Isilangan kot. In other words, the Bible. Puksarawi. Mia akay child. Mia solang. Magan matamatawato mawaran sa rawi pastor bang watakiyang iya ireyo. Taime baan wat puksarawi yang iya. Rambukat tabisolar excuse re child buegi. You know YouTube tabisongan men ka school ka tabuk sarawi me. I don't need to read it to bring my Bible. Ikakpil wawan ay selop. Bible bilmi mo. Watak. Do I have an excuse? Mendare in upload it, download the Bible o mimin na naiselo when men we are men kabat. Oh, miyan ay Bible. Yeah. But nakasang balot, do you read it? Kakin watak. Kakin alesang lesson kan, kakin tatong kita mawiya. More importantly, when you're reading it, it's okay. Up to you, apply it to your life. And we are meant to talk and kawaituk na namot the show. Kitay, show lang ang round bukat. Anana and patitiyang ta anana and ewyang ta watawatak. Masano o apply ang atay mo nan ran koros. Rakin patitiyang alapatak sang wan paran ko. Kariyaw. Nani reo taratuk paisa kariyaw o siya. Rakin patitiyang alapatak sang ren wan paran ko o mini-miniyang maposon larakan. Imentalan ko lang rawat po kasampal. Pagkaitan mini-miniyang sota di bilibil. Mini-miniyang maposon larakan. Yang muna ibanda ngay Souleng men anso koros retiyarieta koso yang aramasmen mesesa kot. Kaitan Souleng men. Hopefully I'm witnessing to the takay ta isme yang. Taragal kang ieta ay yang Israel kan mesesa kot. Eko siya o mini yang maposon larakan. Atay Ehupenehn, uya megot maininin Kesempwal. Irongasang ren Pastor Simon me karasaras watch. Magagosaya magasaulang men matamatawa me imawar boy bosonlar ialer Christ o ikakar miminimo watwatak puksarawi o kabakap ay bangkelay. Karasaras me uya karasaras child minimanin Souleng yo tuwet kisinya yo maga saunda. Kisinya yo sadukak lulul ma chuka potre maga saunda. Panananakin chuka kay pagsinya yo en kailain. Pilnihan sa otra kamatatawan magkakailain magabang ka lang kasinyay
Anso me chukeo pateng chukacheyo. Chukeo sinyo kailain. Anso makaban alek eu chuke ko kisang tama kang yaw yang chuke makaksorelaw. Akin kunla abang kolao kunla. Arinian so makamatamatawan maka Souleng men kakalagalep ni mo kakakpe nuyayuk kabang kolao ko kunla. At first kabang kailain. Niyan so makasutumen pati ang Souleng kan o esyesang rail tama rakin go through te songan experience mere aleti kakin kolao pain meteweta me kamao. Pinduwadak child Souleng. Niyan so magtakin Ehupenehn song loud kin muyawi. Childin hinglang eso to duwa child kaligalep ni mo. Anso waray ngay pastor o pastor takuma. Second MC kitsakin kalep. Again, says, I don't feel really, Ramoga tayo ka lang at me a praise and worship team, moment, udan, I feel like singing all the time. When me aramas makokol, lumaya, I'm not alone singing. So it's the same idea. Songan matamatawan mire tayo. Ehupenehn bugdayan kak tatawagan wea lalaut la o mamaw la. Dayan kak share pa na tame. Paan mausang tame miye. Mia phrase you mean that two is better than one. Anso bugdayan wea tutola. Utan megot mabang parata. Kay kin ko saya, pangangir ko la saraw. Da pino jamin, labo jamin ko la pacheng. Kita lanane en kin insanoki koto pacheng riyatay Souleng kan anso koros. Ebesis payo radik silu masan ni kumail uyawan ang mga kak o kumail yan kin tatawra cha minimin magnenok kin katki yang kumay sang ni sabul me kisakisen bepol mekin kolokol kumail pene minimenen kauno tangeno mekin kareng child en Ehupenehn ebesus payo isak silu isak payo imen telen wadak rawat ergetail korospan Ehupenehn ni minimenen poson o ni marengkila melel sabulmen ko chieros. Kitay korrespan uyala aramas tay melel kay lel ni itin taylan Christ unsak. Ehupenehn pan kareng taylan tayla melel. Kay den Ehupenehn o liblibanat. Okay? Ehupenehn o kusukusiya kupuran ko chong kitayl. Mawan kot, limbagan kot, tatama ko na yung katailan ko sa iya. Rajuk kayo sa kabayo, masan niyo, katailan terkin mamansari wugwag, the wugwakin, makin wugwag, teksali, angin batakan aramas, wudingan kan, makin pichiti ang aramas, chaykan, na narpatak lakaw. Niyan so magdahil kiniyo pa na, abahan kareng dahil yan, kailayla, tila melel, o abahan ireti sang dahil yan terong ala, patak, likamakan. Patak, likamakan. Irakasilu, rabilkin yang Israel, sakpene. Sakpene. Kaiden kamatupuyomet. Kaiden kopenen we had that Lapalan Chapel.
o kamakamatuk. So, ako sa saya, ni anso merakan ni Ehupenehn, rakan mga bana. Minsan mga magusik to ko mga. Obil idea magusang nanmet, sakpene, kamatup sarawi kinmuyawi, anso merakan Ehupenehn. Abtailan Ehupenehn, dahil pil saban kita, sinchong alagan, dahil kak Ehupenehn. Maglang Paul, pil panawi ki men, Bumochon Corinth. Medana, kumailgin patpane, o kumailgin mga, kumailgin nimanim, agay men mga tar. Kaya din isang mo man, Ehupenehn nan anson mga kanmet. Kaya din kelang anan kan koros, o koros yan kak Ehupenehn tame miya. Kaya din ibang kolat kata sang koros, ame chiko koto sotamiya. Kaya din kak kelang yang iban mga alabe banyak. Mendama juga kak iban Ehupenehn tame miya. Rambukat Arama solar uyaki. Ansawin Ehupenehn mga lakam tagen weir. Ibang wala chiyang alam may ibang murban. So to mga ibang aleti. That's not the idea. It's to bring what we have and to share. Aramay lang maramas toto ibang berkata tama miya po. Aramaso ay matamatao and kangin daw kay mga o labe bambil yang mga. Masuru ba niya mga isuru bambil yang mga. Okay? We all share. Dahil Ehupenehn ni chapel kan magdahil kaunopta. We were allowed to reject the passage of Masa ni Ran Korostrokin Chupane Uyaki Eu nan Chen Basarawiyo. Okin Ehupenehn na ni Marail kan ni Arkin Sakpene o Pilichiki Pesam Pilawaw ni Peren o Akchukuchuk. Iban bak toto iban lala ni mo hutan men mga. Isip mata me oh ay benenable men mga. Ibang wala dang itchap mga. Mga nakawiyawi banidak. Akmal mga yan. Kaya sa yuguling inda. Sa wiyawi yung kakodo, siyang ala ko mga ala. Then isari ko bambili kataman kiyang yan. But the idea is, dahil Ehupenehn ng song chorus. Pinihansa mo dahil moteng ni table kan. And then, okay, bang ko ito mga ala. Okay, ko to song ko. Dahil Ehupenehn tame miya. Ibil diarata men ni anson mga anson ni table and mga kan ma chota ba mga alam mo kaparan. Mga yung bilyola. Men dati ma rice che. O malak, kamu kan nyo po. We sharing. Kagalang labo mga, kabiglang labo siya, menbaran kibil mga, kabil mentaki la, kabil yang mga. It's that attitude. Kaya diyan yung uyang po yan metla, abo yung kagalang tame, isme milumay. Yugulin has been very good. In getting the family together. Ngayon maging kis karwaro tayo kaya so wala to mga ela. Okay, ibang wala tatok tawiya song choror kan. But try it. And ansyo koros, melal chap kita maybe dinner time. Kamuot pa na paninay, koros mo ni chepelok, mal mga ba na. Find out how it feels. Pangay ni Hanso masaganiyo ba na o mga ba na? Kamu kan kabaran. Pilsong, songan, chong kay may sabilgin diarata. Awan son mga niyan so may iuya nga paninipon. Akan mo yan so it doesn't matter what we eat. It's life. It's more it's more fun. Kaya bila na ano uya. Maybe once in a while just
So tananen bil kwasante mi awun. Okay, let's do just bring something and come to the church. We eat together. Why not? Huh? Now let's go to a picnic. I wish this coronavirus is gone already. Pwede mentoran tayo pastor mek. Tayo wala picnic po kutan tala na picnic. We need to get out and enjoy each other. Huh? Someday, if I call you brothers and sisters now, when in heaven, may banlalan lang. Why not? Hey brother, hey sister, how are you? Same people. Why should I not spend time with you? Baktori ban tayong may magang yawa mo in ngay ban tabiata abus jokin uya. But we need to do it. Mahal magan peran kibanaramas. Let's not stop doing that. Asutra na toto. Kibanamelmen tango. Lucille went out of her way calling Jackie. Oh, we had a man book ang kotila rin Nintendo ukulele. We really enjoy our time that night. Again, we have got kabaran tayo parcheng riyatay Souleng. How are you, Nilo? Sabi ko siya, ngay Nilo, bil ko siya, anso toto. Sabang ko lalay, lelmet sa second to kasi na di anso sabang sa changala bil ko labi. The last time we went out, Nilo said, wow, isura na changatala lelnan matol. We really had fun. But it's just getting together, doing something with your brothers and sisters. Kan baktabe ko sa Bangkola rin Pastor Souleng sa lelranwat sa sarawi lelmet sa ikin bagay changatala ni well. Pastor Souleng yairom that sang. Why not do that? Riyan so me aramas ka kiyang ya pedak bukan da wow, I'm really guilty of not sharing my time with my brothers and sisters. Me sudan soto konengan muyawi. Talananen gin Ehupenehn. We have telephone, we have Zoom, we have Facebook. I don't know, when you got do that on Facebook. That is a yairam. Yairam wag. I'll sit back. I don't know, I really feel guilty. Main court men ko sayang ya me. Kudala nana sangan moman Ehupenehn total magdega kuya uptay sito kuya. Dayan bil main sito wa kaya bo wiyata group chat yo. The keep us one. Ang ministry ka, the minister ka. Are wing chorus. Main ngay ban ateng main line riyaw nan wi ko. Awigin ko lang. Rahan chorosin ko lang. Utarakin out tir mo pejo. I mean, just talking about anything. Pray for my family. Pray for my church. The song ko. Ngayon I comment when riyaw silu. Which Melan may maniwiyang riyaw Souleng ka. Kadala natin utan tirata mamana tayo bani bana. Uyata sa bukat tayo natin Ehupenehn. Magtaymen ka lang sa ang kapuriyaw mo ay loud. Miyaw rin tayo. Kabayo ang song may tiyam na nirawat. Niyar kenyang kapakap. How much time do we spend in prayer? At dahil mauran kapakap, sotana na tsigula, wananan lalawat la, rahan koros. Kadala na utahan, kapakap. Song toto magdala na kapakap ki. Kaya ang sogin moteng ren niya ngay maminan, masahan tatohang gano, rakon ko sa iya songan, kapal memiyanan, sa upload kan, tabil retail, tanan peninay.
Pilbateng penihinikan, pilkusaya, rail kapalkan inda, wow. Our prayer is not enough. Kaya na kapakapan so chorus. So nga nanaan kayo maging barata mauda naging ngayon udahan ninin laut. Kaya so gan manogela mo coaches utanak karan medal me ekak I can talk to him and ekak kawit kanya yema ka ba nguya. It's moment ko santi me baan ko na yan nguya. Kapakap. Paul ko siya kapakap sautuk. Wawagi sote hansok chailen ter kapakap. Sebang kapakap nanwaratay sto sa akan. Kapakap nanimatay menta saraw bugdagan kapakap ansaon sarawi. Abday bang kapakap magday bil uyason light kay sebang kapakap ansaon light. Sebang kapakap nanwasan tatong kan. Wasa koros kutay kapakap. Kapakap puig kochacha makakong sa koros. Jesus niyawiyada karas-ras kay nan Matthew Ralaut 1:0 kasalayang gudayal magdayan rabaki mas Wayne coat o apungkan chorus. Asong chorus magdayan na pan kabatapat siyong gudayal dabang koyang gudayal. Pwegi Jesus wawagi magdayal ban rabaki kuburan coat mon me chorus o apungkan ni imun song ni mo na tayo kapakap chorus, kataiban chamanda, Israel kan mana na sawas. Kataiban chamanda, Israel kan mana na kamaor. Kataiban chamanda, Israel kan me somao. Israel kan me mina ni machang. Israel kan me chocholar. Israel kan me sopopolar. Pergi kot kubur ke kedai dan muya mabukat chorus. Yang mo manaiban so sa Israel kan men mangatar, men nimpildar, tanane ni uki ang Israel masan en kot. Let's find a way. Kaya nanak lang tayo magteka kuya. Kabakap pukot and kasalayang ukta kaban muya. Momotson Kolonia Assembly of God, Songan Ministry Choto Mia, Memia Retail. Kailangan bil kabakap ki koten kasalayang kutail, tama tayo pais on local church in Kolonia Assembly of God. Tama kot kitiyang ye enuya nan Kolonia Assembly of God. There are so many ministries. Children ministry, women's ministry, men's ministry, youth, pilkak categorize youth, sang high school, college ministry. Songan ministry choto mamiya, ministry of giving, ministry of teaching, ministry of helping. Tama kot menyenuya. Chapta with the local church. Tama yenuya yang local church. Ya ay buko. Ya ay paisong momotso. Diyos lasang mo, tama yenuya. Pwin kakwaway rokamao. O ngaramaskan manana. Kabakap, pwede kabakap, magin kareda song loud. Kabakap, magin richangata, wani man nan lang. Wani man nan lang. Peter selti ni matang, iray solang kan kabakap, Peter bitlasang na ni matang, meta-meta wa me auraman, Abnihan so me
chuang ria Souleng kan bil puriang mai ese yang mo na kajen ese meta me wi oraman lao le lan so yo mere chuang ria kan kapakap panu ya da song lao tio magatai ban managela anson kapakap ayaw mo na ban aliyeti kuburan coach puegi puksara mahasan kapakap me kasaliyatan magatai men euyang coach Raymond kaim sakriya irawat men watakang dahil we are allowed tayo ro dugdug sirisak triyaw lal paisa gesu poin kaim sakala atay iran ranwat magdala na nga Kesempwal ki Ehupenehn Souleng kan isangan mom tayo magdahil school ki ranat Euyang Souleng kan ong ni masanin coach euyang riyachail kan euyang pilriyachail kan nan sinchungal kan o euyang Israel ni kapakap we are allowed tayo reject sa silisyak riyaw lal silisyak siwi masani mongyong o metawajawan Israel koros maposol laro ko apuyala ew so te amen nan bungarail maganinda me tupso kan kalep aburail koros kin aan kipane song koros me arail erin manaman laut wan baran go up katete tuan nyasatan kaun Jesus o kot kachin kapuluwe sabulime kapay laut burail koros so taman amen nan bungarail me anane ta mekot Israel ko me mie sabarail o imarail ken netkila o wato poinen song kan maragan netkila o kiyang wan paran ko harmoni ko ap ken nene yang emenement nintuan anan ari tuan me Joseph uyayar men lipay men may butier Cyprus me wan paran ako katan ki Barnabas me weweki mekin kongonga en netskila sapwe o wato poina ren wan paran ko Iyaramen arimen pureng kongak tekoros Iyaramen kalkalep ki am Souleng. Tayo ba na? Ma komuyamen na yang rong hatak potet ranwet o komuyamen likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamuyong nanomoy maur and uyala am kaun o son komor akom itawen kapakap and lukwet kalanganin komuyaman kaun Jesus Ikamelele o poson totok bakom kachinuyata nilobuo pariakit samalaro Ikamelele me intamu makelegal bakom kakaretier nin lobuo panieta sanger nan tip o ranwet ikotomomu dat bangki tip koros me uyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur Komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komo. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pengay. Ap mekoro sumaitong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang intindinan. Sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen. Kit mumutso en Kolonia Assembly of God. Pinluklukete. Koros, melel Israel kan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe
silu riau sero wano silu tayo wisu o atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pil niya pengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyaray anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan kalanen kupromail korusyen